Ya, le tua le nei tu la o le fiafi. So, malo mo so fa pelo Yesu ke viso fa filo I to ai tatu po kalami. Ki e nei au kilang. Ya ti o to sa mo le tu pele. Malo fa fonga. Malo tap to po I malo fo de faio filima pe ona masani ai. Oi, no ya. Vayaso, male vayaso. Winga nai fo tatu to ma o le langi no na lofa mo na ngalei. So sia man te mau ainga sa mai lo na lofa. Wa le leonga mal pui ngai ati tatou wa le tatou fo la wai I le nei fo launga pe ona masa yai ya le o matalia le tatou programi pe ona masa yai la matali sina taru pupu le tolo matou tu ma le langi le matalia le matou programi matou tu au la fio ba na ma patasi mai matou le nei fiafi Hallelujah. Se yo olo na fai unga na fo ia la ia matu mauri inga ya te oe. Glory. Taro lo nganga va pena na fatasi mai a ese le nganga le fili ma le li o le lang. Ayo chama. Pena na tamu fai le petia le mafutanga ni kula la fiafi. Glory. Hallelujah. Liva tu le upolo malo. Praise the Lord. Sa mo lo fa fonga mai ni tula. Hallelujah. Mo wia la fa fonga. Mo wia la fa bono ina na time ni tula la fiafi. Le ngata fo I lea le sunga le whawhingainga pastor Mike whafoina le matu prabu. Eo chama. Pamanuia nei tomat, Eo matina whamurenga ni matua. fiafi. Le ngata fo I lea o so se pata pai taulanga, so se tōwini le whapenara mai mua mai le netula le fiafi. Ia le whamunanga ia te la tō. Glory. Le whamunanga ia te matou. I le netula la fiafi o no Yesu le matou. Ri mana matou whaola. Mene. Amen. Praise the Ya, Lord. ya le ri. Tua. Ia reri, netula le fiafi. Glory. Mastai fo I le tua no na rofa mana anga lei to mo la bonoa iwa pena na so to le tatu pu kalami Ele tua. ya mo le lei va so na we si do mesa mo lu ma tatu peno va pena no to fa o wina fo I le tatu matei na su tolu Ele tua. ta o to fo I nai fa ta o to Yesu ki wiso yo fa ta o to uma fa ta tau I lo na lo mene ya o mau fo la bonoa to fa ta si to fo ia matama fo iwa Roma si le fia fo na ia so fu au na leri I lungo meio por karami te ton sa mo ai masani na fa fonga ma sisi da mai fo I si to ina au lei I lo tu tam o faro ia le ro ia Ele tua. ia fi mo da Praise the no Lord. tanto tu ba so Ele tua. ia aftai sa mo le fa ta si mai ta tu programi ia ta tu sina ma ta e sumu toru ne fai upuna ma to te fifa so ai I le nei tula le fefi o fai ngoina pe fau tuina ha pe the parable of the weeds ya batula la bono mo nunga le sunga le tete le tula le fefi Tai mo la no ya la sa mo wa fa tuli ma tu le tai yo peno ne fiafi Glory. so fu mon wia tonu fo ia le o tanto ia I fo I le tala tala ina lava fa to otto Yesu ia pe a ona fa lo mai Yesu just pa ia oni tala fo ia fa tala I tino nei o ia me fa tino Ele tua. e mai se lava ia le tunu po nu o le tua ia lo ia nase ano po se mea fa le nganga ta o lo fio mori mai Yesu le vola tatu ia le va Yesu sa mo il tatu tusi leo ma te su tolu fa pro su fa to su fodu il fa ta otto le e fa tuina o le saito ma le titania ia po le fo fa puina fo ne as o le parable of the weeds e se a le ngoi o lo iai ma le mea le con filo I tonu I fa ta otto le Beila ona fai mai ia Yesu ile na fa ta otto le pe fa tusa ea le ale malo le tua I me foi la le te pena mai lo loto mo lo finangalo da tu wo fa tasi ile ne fiafi ia se fa malo si atu ia ma se share mai ia ta te le a fo yo sulu ia e fa pena ona mau ai se ai o ta to langa fa le nganga mo le tua mo lo finangalo ia o le ta to tusi na ia su ai fo ia mai tanga ia ma tu tau fai atu fo ne fiafi ma le nganga fa tai ia to atu le to ina ia ona tatu fai mi fa solo ko ia la ia le ne fiafi ma lo fa lo lava mene Ya, praise the Lord. Ole taupu le se fulu tolu. Ele tasi se fata oto le I tutonu I. Hallelujah. Le tele I o foi le o fata oto.
ia pe folinga fo lele se umaola to winga Amedi. pe ole se o tau watu la titia fo lele pasta ma pasta ole upule ole fata oto foi le fa pe wa tele au tangata fo ile o malama ko le ale winga le upu ta o le fata oto ko parable se fa pe tan au le manino le fo ile ia o nga Yesu le anga ia le te lona e le tangata fo ile e mau lunga tūlanga fo ile le ia Israel sa fia malama fo ile le pole ale winga o ia mea o le foi lana sau foi la fisidi ia Yesu e fi malama me ia na fai Yesu po le ale winga o ia mea fai longa me ia na fai o le ara na fa matala la ia Yesu ia ia le tala foi le amatu le tala foi kasinga tala le fatau le malo le tua ia masani tato le tala ngai a Nicodemo mana tuanga sau Nicodemo fisili ai Yesu o Nicodemo i o tangata ta mai mala tu la fono ia o le tolona sili e mau lunga kulanga i kongu pe ala le pule tau tada no la titia tu foi le tato o lola ia tato fata oto wa pe no fatu le tasisi to inga fata oto le tono le fio pa ia le tu kele ia le na fatu fata oto foi le ale to fa na ia pela o ke i lo nga no me fa fengo ko o fia o tala masani ia na fa manino ala Yesu ia mena fo ile skoi inga le winga le upule o le fata oto ale o fa ko Yesu me ke me o tangata ke malama me tu la fono ma me ale ke malama ke le malama le mele te fa itu ona la o Yesu na te fa nga ina ia tala fa fata oto e tala no ai telo tan ia le si mea fai mai o le upu fo ile o le ola po le upu le tu upu ie fetala Yesu o le ola Medi. Pe o mea ngai le o e fale anganga male ola ale ala vatu mai kau fale kingo foi lele Nicodemo ele ala le malama na te mau le tusi o Ioane mua fai pois fulua pe fultol ngai ngai Ioane nga o sau Nicodemo fisili Yesu o ngala le nga fa malama sepe magayar ka ko kasi le kiki se tau fa malama le upu le ka ko mai lola ir fata oto pe ke ro mali Ioane mua pe le ka fia foi le tai foi le tato vai ngale kalanga nga por mo por tonde o sau Nicodemo ia Yesu o Roma o to ni sau Nicodemo ia Yesu Ione tu. Langa o ila o le la info i pule fa malama Yesu le wingo le pule ta o le fata oto o kala fa le langi earthly story but heavenly meaning le winga kongo o le la i mana tu ala le malama ia Nicodemo pole i feta lenga Yesu fa kwale ko fa ngau fai pula es fulu rua pasta si ka ko fai ka unga lai o le winga la le o puta o le fata oto pole parable si ka ko fai ka unga fai o fai atu ya te o tou i mea oile la lo langi ai le tari tonu mai o tou pe fa pe fe ono o tari tonu pe o fai atu ya te o tou i mea oile langi o vai le karisa o le o ile tonu ai ale kali o mele o fata oto le malama mai ke no kanga ai foi ke siano le mai mo mele vietile le malama le upule ta o fata oto ai manga ia o ka ko o ia nga e alu ale o ilo le wingole o le upule o fata oto upu faka o ko ia ka kala Yesu mo ko kele ai ko le i foi tusi le ala o fa longo le fa mai Yesu fai o te fai atu ia ke o koi kala fa lalo langi earthly story e fa fe ala nga ko malama Yesu ele pepelo ele se tangata ia Yesu le tino pole tu e kala pelo ai ele se tangata ole tu le wo fai longa kingo
ale ua mai le saulu ia ko inga ia fisini mai fapenga e kali ku e makua ia se channel la sa wo ia ni ko te ale ala fa mala le Yesu foi le ni lalo ia vale mangingo le winga la le ta ole ole foi le winga le upu fata oto pole meaning kung wale earthly story but heavenly meaning ia ka ko olola ta to fata oto le ia la tu ia nga makamai what fata oto ai tas ia wing of fata oto ia au mai fo le akala fa ka ko ese fainga vai le tala fa fata oto le ale ko fa ngau oi ai vai le fata oto le la ma ko oi ole titania male ia le tu penga wa makaku fa penga haleluya ia le tu Railo ya te o tau sa moa pa fonga mai ya wa kwa ise ya fa ro longo i fa so to na ia le tu nei fa tala fa to yo no fa ro longo ai fa so o wa wa ele o mista to taimi maro fa fonga sa moa ya na wa tala me to fo ia na ya wa na le ni tu la le fiafi ia boni da wa de sa rang e na we to sila me ia sa mo de ta to tus se po ia ma na ia ta to tus na we sila tu vai mai fai ta vai te lo fo wa tala masani fo ile e fa to tu pa long ameni alela matatula na i fai upuna e mo mua tuna ameni le fa ta otona suma tolu no fai polu suma fa fai ta winga fa pe to ne va de pu pusi yo Tato vai tau fata si. Ja, tato vai tau fata si. Lufur fai le. Tosfuru. Ia. Ua sauni atu e ia le tasi fata oto ia te ila tou. Ua fape atu. Ua fatu saina le malo le langi i le tangata na lulu ina le saito le lei ilona whanua. Ua moe tangata. O na alu ane ai lea o le waita mai ia te ia. Ua na lulu ina le titania totonu o le saito. O na alu ese ai lea o ia. Ua totonu a ele saito. Mafua mai. O na iloa ai lea o le titania. O na o mai ai leo au na ale matai o le ainga. Ua whapea mai ia te ia. Leli e. E leo le saito le lei ea na e luluina i lo whanua. O le nei. Pe mawhai nei. Nei titania. O na whai atu e o ia ia te te lato. Ua whaile nei mea e se tangata ua ita mai. O na whai mai ei leo au auna ia te ia. E te whina ngaro ea mātou te o atu e vele e se ina ia mea. A ua whai atu ia. Aua ina nei o tau lia i marisaito. Pea o tau vele e se le titania. Tu ia tupu lua pea se ia o i le sele selenga. A o atu i ona po e sele sele ai. O te whai atu ai i e sele sele. Ia o tau mua i wha poto poto mai le titania. Ma o tau fusia i fusi e susunu wai. A o le saito. Tau te wha putu ina lea i lo whale saito. Amen. Wow. Wow. Vai tau atu ar whata o tō manino. Wow. Sira mana i ar tātou whata. I ele tua. Sira mana i. Se tala pupu e fia wha tala tua tātou. Ia. Whai loa mai i ele tātou whata o tō. E ro moere whiri. Vi ele tua. E ro moere whiri. Mai wauma na e rulu inga le saito le lei i lo whanua. Ia, vi ele tua. O na e moelea. Hawe na e latu ngai ala. E lo tangata le lei. O le whiri. Amen. Patu whaasoa le sunga le tama. Tala tua i tato saito. Le ana mato whaasoa. O na utu ni mato taimi. Ia, vi ele tua. Apenga ngongi a kwa ngama. E lo moere whiri. Whairo neipa, e lo moere whiri. Amen. E mo in wha maoni le tala le. Au na fo ne fiafi e pe ona tanto roa mai i le nei fata oto o lo tala noa mai i le ngata o le tangata e ruru amen i le ngata lea o le saito le lei ia male le si fatu leanga laku le kangaka leanga ma ruru i te tonu o le fatu anga whaftai a Yesu o lo i whamatala mai wana fia mana maua e ona soo o le a se wha maramla maanga le nei fata oto. Le ala tari a Yesu i le fata oto.
I whai upuna tōs furu ono ana I lalo I whāsuru tōru. O lo tali ai ana Iesu I whata oto lea. Mai mai Iesu o le ruru saito le lei, o le atali I lea o le tangata. O le whanua o le larolangi. Tasi la le mea, e leo le whanua le tala noa o le lotu. E leo le lotu le mea leo le whanua. Nge ke ua kako wave wha lea ngā whata oto Iesu. Ia o le whamatala mai Iesu, the world. O le whanua lea tala noa elitus pa ia o le larolangi. Amen. O le iei uma ka ngaka ese uma. Whamai la o le whanua la. Lea, o lo o to ina ia, ele make sense pe a kosa ka ngaka I lalo spalpala. Ai fōringa mai o tangata, ia e pe tau wa ai antu le whaitau iei ma le mai tau. Ino le to sifuru lua lea na a mata o na to ina Iesu, I le whalau te le ina o le tala le lei. O le tasi le vaenga kau ki kilo iai. Mai le vale foi se tau I o le tangata te to ina e Iesu I le fonga e le ele nei. Ai whapena o na ia whaia ma le musua la na ngā luenga, po le ngā luenga le atua o to fia. Ma le tua foi isi whata oto a wha tusa Iesu whamea ia auto peo le masima, o le masima ia o ngā le whanua. Peo le tātou tara noa ai se tasi foi tātou pokalame se tasi po, e lo tara noa le masima foi le ngā ia mea ai lunga lau. A lo tara noa I le masima I le fonga e le ele. E sea e au ngā o nei tupu ai na au, e mau ai fua na au pe au inga pa u le masima lea I le ele, ma fua mai ma iei vaenga o le na au ea, e ai a inga o le masima lea lewe mai iei a Iesu. Ma kua whala ove mai Iesu a whairola o lea o ngā le masima lea, whea mea kongi, e koe kongi e le whangua. Anga hei maisi mea o ngā ia li sawa makala. E o fwoi nā le mea lewe mai wata tō ina e ia. Wata tō ina e ia le whanua ia le saito. O e wata tō ina le whanua po walulu ina o ia le saito le whanua. Ia lua whamai ea. O iei fōi male titania ia po le wawhewhe lea. O le kasi le me kau kilo. I ngei mai kaimi. Wa whenkai kako kilo mo me o ka ngaka fo I e pe I fōringa mai ki siano o me whairi ki siano. Mai fai atua sa moa malot stele. Le foi sal no Iesu fa mai ia. Ia le nga sa un fa mai si ku pe ia se ku lua pe ia se yo ia sol se lenga. Amele. Lua o sai to le lei fa tu se Iesu fa mai o tangata ia le tangata le maro. O ka ko ka ngaka le maro. Na to ina Iesu le fanua mai to sfulu lua se ia o mai o tatu vai temine nei. O ka ko nge o ka ngaka o to ina Iesu. Ilo na fanua ina ia. Ina ia tātou whaatupuina, ma tātou whaasalalawina le tāna le lei o le mālo le atua. E au foi langi u kako moe hai ngā kūranga, pe kako ke o songa oli ai. Le angolo iai leo le hang, ni pe o sao no atu le laona le fiafi. Le angolo le whai mani tāna le denga ku whai kau whai mai a. O ngā uma leo ngā lulu, e le lulu ina le saito, I le saito le whanua. Ua momoe. Kai mina na ngā lenga sawa I loa leo leanga. Ma lua I loa ia le fatu le po le sila lea si to ka o lea. O le titania. Se tala anga o lea la awhi mai ia. It look like wheat. Yeah. Ai ngā wō I le aso ua kupu mai ei fua o kama lea. O I la leanga I loa au ngā lue whanua. O sol. E lari, e iai malesi vao lea e filo mai I kulanga lea. Mor kako si la fia Samoa, ia o Iesu an wheta laife mai ia. O le fatu ngā woso mai I ngā ruhur ka ngaka le ika mai. Ke lo o sa kangi o le kako enemies mua. So si kai mia ngā ika mua ia Iesu. Ika mai ia te tātou. Kako umana kako murmuni ia Iesu. Ia, o le fili nga. Mai o le titania o I la tō ia o le tangata o le mālo le atua. You are the kingdom of God, peoples of God. Amen. So le before na le fia fi ka ua kele. La o le la volo iai fo I mane fa na o le o le anga. Pe o kala fa mai o titania ia o le fa na o le o le anga fa malanga mai Iesu ia. Fa mai o le o ita maluluina ia mea o le ti apolo lea. O le selenga o le ngata anga lea o le raulangi. O e sele o angen. Fai upa lai lalo fai fasu tolu ngai fam tale Iesu fai mai.
o le ua iai taninga e whaalongo ai, i nā whaalongo mai ia o ia. O le kasi lea whesosoani a Iesu i le au whaafonga me le au whaalongo ia vai kaimi. O ngai mana Iesu na ia le leila nātou whaalongo leanga o mea o le atua o mea whaaleanganga. So me foi na le ka ko ngi fia le whamatana tura la o na ia. Fa nga Iesu me faitino pe o titania la ilo uma isala elu menga wa mas foi le tusi o le kusi kanga ka yukaia e lo le familia le la ko ai masia le o saio la kusi up kama ye lo le kulanga o farms me kulanga o saito o le ala ko ngana au le mati o le e lo uma la wali la me foi na le ma le lo o le ye me fa le nganga lea e kau mawhai e sua mori atu ia te ilato. Ia e mese fo ialo na au so. Ma oi le si so o Iesu ro whawhonfo. Ma ia, si atu. E taku. Ma so ni fiafi. Mana ia wha soa fo i le sua le whawhenga inga nei tūra le. Wha soa pasta, ia le tua. Moni wha maui. Mana ia o le tatu wha soa. A titiro wari sa mua. O lana latu mua isi whata otu. Ano peo koe me inga e kuaris ka ko whaka o kore. So ai ki kilo lei, pale au ngā ni lei. E ni mwhai whaina wha misia mai le whata o tutahua. A te tiro sa moa, e lua malo na e wha matala mai nā le tātou whata o tu. O le malo le whapeana tātou au na nei taimi. Ma le malo o le pōriuri. Pea no whai atu na matanga, e lo moe le whiri. Ameni. Wala koe whamatala i Iesu po lana whetalainga le whata oto lea pēna taunua e sunga te itai. Whai mai. O au lako sau e lulu aku le malo. Pan manga kua. O ngai sau fo i marki a pore kua lulu mea le malo. O e mana o mia tangata tātou i le malo le atu. Ana sau fo te apolo e mana o mia fo i nian tangata. Pēna tātou whamaro si tātou pokarami mawai. Ia tātou tūtū mau. Ma sauni uni ma tātou tā perepena. Awa, o lo lulu mai fo i le titani al pōruri. Ke i ala ua la vea i tāua. Ale le leila tāua. No inga e peo le. Mantua na whaisiri mo le. Ala pēa vele esi. Ala pēa vele esi. Ia vaila oi tiu e tango vele esi. Ia moko koi ma iskanga le le. Ia, over to the pastor tonight. Sa tātou wōre o tātou whātasi. La fasana fa sorta to rami amene ya ele tua pe no fa tu foi le wingo le upu parable earthly story but heavenly meaning o le upu le makua I struck o ia o I so o Yesu kala ku fesili ya Yesu o le ale wingo o le tala le na e fai me le o fata oto umaia o le faka oko piko sili o le fata oto umela kasi anga ke afifi inga uma faka oko I o le fata oto e lulu saito o le fata oto umela kasi nga le tono le fiu pa ia le tua nga ke afifi uma faka oko le pe ono fai tu foi ese ko inga fata oto kele ko inga fata oto le nga fa nga Yesu pela fata oto le uma tala no atu o le fata oto I le lulu seiko lamba kua I fa makala va ili uma mai details o le fata oto na o le lulu saito laika umai o le lulu saito oi o le atali o le tua o le saiko le lei o le upu amen ia o le fanua pe o fai aku pasta o le lalo langi o saito le lei ia o tangata I o le malo o titania I o tangata I o le laulangi. Ia ke no foi la I le fata oto. E lua ko inga ka le lulu I. Le amaka mai foi poe lusufa. O tangata le mua mai. O tangata nga ia lulu ole. Le saito I longa fanua. Nga ia lulu ole saito I lona fanua. O Yesu. Le nga le fa mai o tangata. Le fa mai ele fata oto le ko fa ko lulu saito la fa mai o tangata lulu saito pe lulu saito le nei o le tali o le tu o ila le dei o le tangata le I o Yesu o le anga o Yesu nga liu tino tangata ele sau ia le tu I longa kingo pa ia malonga o le mamalu na sau esa man le ala o sau lulu le saito lulu na upulu I fe lulu le langi moni fa maoni e sa noanga pasta amen o le se me le te vai le kupu I
le ua lainga nga sao mai le lulu le titania a ki kilo i tangata i elua ese foi langa faku le sau lulu ese o le winga o le mea o le aka le o le li o le lalolangi le ua va ai mai o le ua tupu le ua na le upo le atua le fanua ai vai le kaimi le sau le sau se au o le kale tangata le o le tangata sau le po ia ke apolo sau po liuri aki ke lo fa le o le si fa la vela o le me le tupu i ia e au ngā mo tato uma. Le au keusiano, le au fatua tua. Ai masi au nā le atua. Oi le au whai ngaluenga le i. O au nā le atua. O whai te au ngati a kono ma wao. Ma whale tua. Tangata le ngalulua e tonu. O le tangata whai ngaluenga. O le ale mea le ua kupu i. O le ale mea le ua misi o kong whai i. Se ua kong momoe. Anga ko le momoe ele sao mai le le malana tita ni ele ulu i pat vai fa mai wo momoe nga momoe sao lo mar kamale fa kalinga la piki le ki lo mai o momoe le waria wo sum waka aija wo vai le fa ngal ai anga fa pela sa u ki lo mai ole hala le uri ya ma foi ma to uma pasta mai ele sa u mai anga me ko ngol fangua ale wa aka o sa u ki ya ai le to vale lu sum dela me le o tupui le o ki lo ai wa amen o lo ko pu mai le sa le wa ona mai ya ele saito Ake o ki lo kunga. Ola foi malesi mea. Ale lo la kopo fe mea mai ale o fai. Ele o le sai ko le enga lu. Ama ke le lo po fe mea. O ia fe si dia mo nga ala le si lo me o so mai me. O lo maka moe. Se o ke maka moe le ngalu nga le tu. Maka hala. O le kai me ke moe. O le kai me nga fa le ko ngua i le fangua. Fa le ko ngua le ka le sia nga ke kausia. Ya. Maka moe. Hallelujah. Lau e tu lau ola, au ke vai ola. O ke vai ku lo ola ia. Le saito le nei. Ngai maka moe le fa pe le ola. Ale lo, o kai mea ke moe ai. Sa lo marka manga ke ringi umare oli ia. Pe sa ko lu mai foi malanga ia. E se foi le fe au le sa mai ia. E se foi upu lau sa la mai ia. E a fa inga ia. Le sai ko le kupu maula. Vai vai la ia. Ya la mo fa mai e mo ke le ola e veles si ya mo nga família que sa e vele ku ai ma sai ko le e ma ngai o kalia ale changa tale o ngale ku ai pepe e ola lua i pe fa pena o le ale winga o le me ya e ku po i kongo e kale si malaku ku pepe e ola fa kasi e aski a kongo nga masia o nga pe o se akamanga ia le ku ai pe se o le aso se le ai o le aso le aso le upa ala e fainga le fai le fa mai e mo mua o ese mo mua o ese ia sai nga kai pe al mate lu fulima o mai luma ma mo le ku ka makau o ki le ku ka wa vale fai aku lo i le vanga ia ul fa le mai le malo e fai mo ko sa ngi le fa vai nga la langi o ko i aku ro ko yori me le ja fa tang i au e mal li va u if ola so fa penga ku pepe o la lua i pe la se fe o le mai sana mo ka ku sana mo ya o se fa malo singa vi le tu la de fiafi Maro. Ya, maro sa mo le fa fonga. Ya pe wa ka ka ku fa so ngi kula la fiafi. Amen. Ya le tu. Lua ngai kele ya. Ya le tu la de fiafi. Maro fa so basta. Ya le tu. Ese mata mo fie o le point le bota wa batu. Na mandin no le fa ta auto mo ta tu le fiafi ne. Fa mai mo moe pe na sa no le sunga no nga mo moe fa merta la tu spai mo moe ai sau le e ro fia ma e sau le e ita mai ya te
no inga ele ke la wa inga la ku kai minga pe na sai pasta o ngai lo fia o lea tau mawhai e whaaleanga le mele lei amene pea tatou whaitau ma tatou whaarongolongo ma tatou wawaai i le whaata oto e pea tangia mai le ngumena lua pea tangia mai le number leo le 2 because there is 2 ways 2 people and 2 things that's happening. Could be a good thing, could be a bad thing, could be a good person, a bad person, and your enemies, and the one that loves you. Stoi whanu le moe. Amen. A whapere te mai moa mai oele masana whaile mere angarea. Lulu whawawe au, lulu whapumsa. Na uwha mai. Ya mata alala, no fole mai mautino, e te mua e adu. Amene. E mua e alu. Amene. Ava, sao lele tala, pasta abas. Mua waria. Ngā lai furi, waila peo au. Ngakare. Le vai wari ia se ko le kwale loa ka mai ka mi ngoso ko le titania o so ko ai loa no vai ko la man ava pela nga saule le ali i fasili mai so le america ko ka fa kwanga okay pastor okay ma le me pepelo ai or ka me fu mai fu que ya la yo perfike fo ngani pa makala de fango kala ko o fango kal pus a wo o al fango fa fo makala koi el pero ron ko na fa mai se fa ya kura ko ngale fango fa o nga mo a makali ka ku mo fingo ka ngol pus ke i va fingo mai nga la de pus ti ya nga nga la ka fa per mere mo i wari ma ese ma ia ka ko fa ko anga la usi ko kongo ma ai ke kam ke kilo o sa lo feta la inga fa la ele ma fai ia ona ia la mai o sina taimi ma ia le tu so awala te moi awala te moi ngar kai minga la ko fili la wo lo kai me la ko fili wo lo kai me la ko ka kai kai ke oi ava ai le pe sa o o nga vai ska kai kai ke oi ele kam ina malama o ke mi fo ngani ke vai ke me kilo lo ava fa pe o ele se mo kupu ke ia va ko so mo ro ka no Facebook que o so mo ro ka Facebook mas o pastor mi chega na close aí if you get kama ia o so ku nga i so le anga o fa ba nga lo ia ai wa kama ia ko lulu ma ko lulu ko pu e mai so ia la e ke que nganga vai a coisa lá nga pai e ia la vai kai ia la ke ko mai ia kai la ke o fe o ai mara ale o ko la fo mai se fa ki lo ko lulu mai ia unga la espaço malo si motato vai pola lo bene lulu ko si aki pola lo fatuna lulu tono lo ai le kalesia o so go mas ko si aki foi poa inga ki ro inga ro fa ko anga ero ka uma fu mi ma ero fa ko anga so a ka ngan ko ki ro fa ko awal me mo ia awal maka mo ia li awal maka mo me le maka mo le se me le fa ia yesu mo na so i ke se man fa ko le nga yesu sa wala mo ia se o nga mutato wa pas se ka hua awa ali makala gako ia nga mo titania me o nga lo ko ale fai mai ai pa be ha sai ko lo titania ai a ko kali sia fai ia lo singa ka mai pa be ka mai ai lo sai ko ai lo le ai titania fai ia ya wa o ka ko si sine pe ka lo ngala kai kanim o mea e lua ai ku o le kura lei ma le tū le opposition fo ka ko o le li le o lola la sa no ai su lo na so fa mai e le ma fai fo i fai to o se o le o le manu ma lo ya te tato ya te la to ta lo yo na so i fa penga fo ka ko le anga o ia le foi fa pe Yesu na so o la na o nga fa mai
ia o tau loto tele, awa e mua na rato wita mai ia te ia Yesu. E la ko ke ika fo ia te uto. Ia le fo ika to. E lo ngofo fo ina le li o le langi ma le o langa o le hika lava i le atua. O lo o sa o na aso. E o mai le aso. Ia le fo ila kako kilo ma kako vavai. Le a o fa ma ngi e me kako kilo ma kupu ngi vai kai. Kalo e ngi ango mo wanga ai se news mai o le ai pa ia. Wa funny wa tatala ina le Golden Gate funny ani ada le fa ko a makala pe a fio mai Yesu Eastern Gate so Eastern Gate so le foi la kala ngo inga fo il ko kelo ngisi probably the prophesize is a right time or wa fa fenga mo e fio mai Yesu io le si fisili pelo ke mi lo la ngai le o le ala ka le fio mai Yesu sa mo la waku ya ki oi la ngor kala le ka kala ngo mai e yaile taimi muri por selenga so ele fa pela o maku kala ngo aku ngai parable nga se kala ngo Facebook kala me ai o se warning foi mo ka ko uma lava ko kiki fio mai Yesu the end time our king will come and judge everyone also es fio mai o ia malo tupu ile nei fonga ele e tupu mai o Jerusalem o elo inga sa mo mala tu pele mala awo mai o lo fa penga fa me pa anga ka grupo mali ngai foi po kalame o elo bolo ko isi tupu Israel o mal kai mini alo ia ile upu fa pero fetanga fa mai ya ele to no fo ia no fo le on tavita se ia fio mai le tupu sili o ai lo fa ka ia Yesu le foi la ala le tua ngai me ko kupulo lu inga ia matu ta makala ka ko pe ia fa mai Yesu la tu sina lu sumul fa le na fa tala ye no so matayo yo to matala a o mai me no winga ba ka liu to fa ba le fa utanga ni vai kai wa le ka ko kilo kwa o le a vanga ngaka o le malo le tu la ko inga me ia o kupu ngi kai mi ai te lo sa mo ka ko kele o ko anga ia ku inga pe o la haso le ia me uma kai mi ngai ia o le anga me a ho inga ma pune a o le government o le rangi ni ngai i me uma ia o ka ko lo le ana fa ma ngi ale upu le tu asia la ngo le ve ko mo faile la rangi ngai ia kasi la to malo kasi la ko economy kasi la to tupu kasi foi loko amen ana rangi ane ka ke moya pe lo foi ngalwenga le le wo kulio so mai ola la ya lan ka ma lo ai ongal fongo mai lo boy nga lunga foi se ko le ale uma ko mai o ona mai me io se ko le o mo meo titania fa sa wo mai se ma ko wo ka ui masui e la wori la ma ko e fasi ma fa kia ma ave sumu fa mai ia Yesu le ai ku oi pea e taimi ko le foi la na sa no anga le tu se fa linga ngai ku fa mai o le a mi o le lei a mi o le pea o le a mi o le lei ia a mi o le esa e le fa pea la ku mai Yesu fa kanga a fa mai Yesu a fa ia le fa ia la se filifininga ia ko anga pe o la nga me se yo le aso silsile amen Jesus will come in very soon so ka ko umalava ele va pe fo sa bo fa ya se matu tala yo vo ya mato me fo nga ele ngo fo ia po kala me nei e gata le o ta wala nga fo e ka Global TV amen lungo le ea avantu wifi ma rosi le taiao le uli ma le fiafi fa pe le vo o ma le tanto fo el kala me le Christ Kingdom Ambassadors le la malo tau alanga pe aisea le anga ma ku kele ma nga o ka ku kele ve ai I kulanga le e tanto ma ka fa mera Yesu fa maia a le titania o fa nau ale o le anga lo inga fa ele ikalia inga Yesu tanto loto a lo fa ia pe o ka ko fi nga fo ile ka ko ke ma fa ia tanto te ma fa ia o e lava o e lava o tanto wa ai le fa lango ile ali o Yesu o le onga fa to anga io mo tu pulane fa le tonu ya ke ka ko kai mu ai fo mai e ave le saito ma tu ilona
i lona no foanga e sili ona matangofi e me Yesu ke alu saungi me no foi oto bo uma already afa mai ave esela le ameni fa na ule le anga fa mai ya va tu rola I orti tanianga e le nga ka sai fusi ia ma ave lo so yes sa mo e ala ngo u fatala ku ya ki oe o ke lo inga pe esele si sai do le YouTube nga ki lo ai o lo ke va kunga wa ngia fo initial news mai o lava le Middle East ma kele o I le ala tu I vaenga lo ia Iraq Turkey fa solo mai I lalo ia Iran wa yaingi meo ngi me ara po e ala meo o radar ki kele fo le manako falo winga ai o lo fa pe ngi leo e fa pe o angelu fo ia falling angels solo o la loka I lalo nga le vai of rate lo fa pe nga ngo sawa I leo I lalo nga well ku se fa linga lo kal ngoan me fo na le sambo ke lo fa fe ka ko fa o le upu lea o le malo, the constitution lea o le upu the kingdom lea, the word is so true. Lea la ka ko kilo ngele melengi, ele o se kala voi lea ya Tayanam Saris. O kama vole o Shrek Mafiola. Lea o le kala ile tupu malona malo. The king and his kingdom. It's real. Lea o ka ko kilo ngele, la le mele o kupu. Ia pe ang ufaya fai ngo ka ko ni vai kai mi ka ko fai nga ma ro po ka ko kingdom ngi ka ki nga lo ai ia if ye fio na ku ngai ka ka si kisengio o ngai ya ku ku ka ke ia wo le fa ka ni mai si me aya Yesu aya le ma ro le tua o lo ka ni mai ya le tua kai mi uma lava la le taimi fa ma oni ai o ma ro le ya te tato pe vona le e va vai o lo alu fa pea le kulanga o le rangi ngai fa nga malo le moia ai ka ko kilo po le hali me lo fitalai me Yesu po o ko o saito le lei ia veo o ma saito ina ia Yesu swing o me o lo nga ke ia sa o fa malo se la una o lo le va ia ku lo vola le lei mai sai ko nga mo e lo le lei ora lo winga ka nga e lo e te mi se sile e le fa pe ole a ka ko walu an be I ka ko a vea pe ka ko ma saito le ko inga le tua I fanua po le rolangi ina ia tato o una atu ma ia ka ko makala fo le alo ia le ole e le fa pe e asa e o la apostolo nga ui mai ia le fo tulanga e fa mai la apostolo mai o e pe ole leona tangi lo fa lo e so se singa ki ainga se vai e fa pe nga la le olanga o tato ni ka ko va ai e le nga fa to to fo ile ka kal ngoi ai yai no winga fa le nga mo ka ko uma sa mo ya tu lo so foi ala mai telefone ya ko ya o kalam ya le torne fa so fo le sunga tita ya a so le mo wor ka ko history le ia le mo fo mo sunga fa nga le history le sa e maro saili maro fo le sawa lo ya so fo le upura tua mana yo se mela u to va ai tua I le tatoma ba ver sina fa so le va tu ko le toi me le fa ipuna e lu sumar ba ona fai atu ai lea o ia ia te lato. Ua fai ale nei mea e se tangata ua ita mai. Ona fai mai e leo au na ia te ia. E te whina ngalo ea mātou te o atu e vele se ina ia mea. A ua fai atu ia, aua, ina ne i o tau liai, ma le saito pe au tau vele e se ina le titaria. Mela ira fai po suma de fai bona tosu. Tu ia ia tupulua pea ia. A tupu se fa fitau li ilo wala. Po tutono lo ainga le kalesia. Pa mele tala le li faula. Ele ilo e wali ele mena o soma e titania. Ai fesili atu lato matai e fa mele matai. Na fai e tangate itama. Iri fai e oto.
But sometimes they blame me tātou. Pei iau oi. Oh, ngā kupo se mea masoni. Ke roa ka mo pasta koe la maa. Ke roa le iro suau koe po mua. Ora kama. Amen. Alaifa mai leli. O le tangata o lelo i tamai. It is our enemy. Or someone that doesn't like us. Amen. No whaia ni tulang. Para ke kiro lai ei. Ele kawia ele li. What a Jesus that we serve. What a God that we serve. Awa. Ku. Mana ia fo isfa manatu mo tato. A faina faia sesi se mea leanga i lo ainga. Polo tangata. Tu upe ia. O whakonga ngai kusa lea. Tuku pe ia. Ku upe ia. Wow. Ku upe ia. E ola lua. E kangua rea kua vesi. Wesa ro. Hala whawhikauri. Tu. Ile tu. Aua ke kangua kamwhai e fix lo whawhikauri. Wa vaila le tala me. Ala. Sutuia ngalo kong lai veli. Amen. Mas o kong lai veli. Amen. Apa kong veli isi. Amesu. Au whakanga o e kong veli isi. E unga veli isi mai si mele lek. Yeah. Ah, sorry. Ia le tua. Ava mai le Yesu. Tu. Yeah. Ku ulai lo kama. Yeah. E wo uma sau ngia lo kama nga ufinga winga marikaimi. Times. Yeah, le tua. E mo mua o ese kanga. E mo mua o ese le faki nga ya ke oi. Yeah, Whakanga kai mingi whaki ngā ia ke oi. A or kai mi e ave ese ne, mua mua o ese. Fus. A vai whala se ata lo tau mo mori mai tato pata oto. Le kupu ko e kalesia. O tangata ngai lulua le titania le kalesia. Nga kai ale upole tua, mo moro ese. Amen. Mo moro ese. A mana ia wha manatu ale li whaola mui tato. Tu ubeia. E ola lua ia. Watu la ponoa lele. La apostolo. Yeah, le tua ia ma pasoa sunga. Ole matango fi ho ile tato wa vai tai pe lele voli mau mai sunga ya pasta foi lele tato wa ai tu I mei o tutupu. Foi lele surrounding us. Ile lalo langi taimi le o tato ye. Hallelujah. Tasi lale me ta ona mala mai tato ke visiano. Ile kako message. Mal kako mele fai de malo le tu. Ndeanga ai fai tau nei matai ona lufufa. Nana fesili ai foi lele ia so o Yesu ia so po o afea e tau nu ai me o le afo ile aso e to e fio mai Yesu. Atato va aila ia ina le famatalanga Yesu kele o mau information se ngai fai mai a fo ile si tau le si malo ile si malo si tau ia tupu mai le fa mai mai le hongi me fa pe ai also mai onga ko kongu mai ale vese fulufa fai mai e tala ina tu fo ile nei tala le o le malo e fai ma moli mau I atu nu uma ona o mai ei lea o le uma. Koe vai, o lona winga. Au kau ke polefua. A kau ala langi a kau. Langa le kau kala Yesu. E si itau le si malo, Le si atu nu. A le harka ko me fai in the middle. O le kala inga la, o le kala le o le malo. Leave them alone. Fai le kako kiuke me kako wala awinga. Oi, o le kala sia ke lise fai. E fai o le ke mai mo mai. Fai e mato. Oye fai. Ele se oye fai o lau fia kau kwa. Le o tau nu upua ai Yesu. Ai oso mai alfa ipo school fafa mai. E tala ina tu fo ile nei tala le o le malo. E fai ma moli mau yatu nu uma. O mai leo le uma. O le uma ngai o o mo kako lima. O le har kako me fai. Kala le o malo. Hallelujah. Ko pepe la ngai kupua kau ke fiwa. Le te malama lama lele.
o Israel o le waki le tua ka kalo mo Israel langa happen lava e tau no o le upo le tua le pepelo le upo le tua leanga ele o se tua ele o se tangata le tua e kala pelo e langa o ai kala pelo o le tua e langa pulonga winga wa koe ngofu le tua i ma koe violate langa koe vai le upo le tua ele sau Yesu ka kala fa mai o kele sau kele sau ka kala kula fonga ngo sau fa ka ngo kula fonga fa ka ngo fa fe kasi ale upo fa ka ngo Yesu ole upo ole ala ofa alofa hallelujah. O le ala winga o kako kala inga o tala lei o le malo. O le ala fa. A kala ia kua o ifi sarmo, i ele tua. A kala ia kua maka ua kue. E fia ki kangia. Sa mo le tino ke riso mar e kale sia re fia fingi. Awangi ingalo ya ke ole ke mai mo, mai mamako. E ele mea ka u ole sele selenga. That's the end. E ola fa kasi ya se o le aso le ale fa mai o le aso le sele selenga o le aso nga o le unga o mea uma hallelujah tala le o le malo e le mafainga nga o mai le unga ma le aso le pe ale so or kala le ya e fai ma mo mau o le fina ngalo le tua au ngi sau se si le aso le fa pe mai Yesu se o kele fa longo se kala le le ya se singa lo ko mako ai me mako ale me nga le fina ngalo ai lo chacho wali ta la ile tala le e fai ma moli mau au nga ese si o le aso le o se lenga po le aso le ungo le la langi ele fa longo i tala le amen a oile o tala le ole o yo a mo ka ko lima ola la me nga fer kala le o e moli ma hor tala le penga lo fa longo ia tala le hallelujah ina ia so e fai ma moli mau o le moli mau o le tala le o le so o le o Yesu o le kupu o le o Yesu o le fa o Yesu o le kamai ma moi o Yesu o le vinge mongi o Yesu o le fai to o Yesu o le amen o le tato fe au le i le kaini ngi ko ka ko tala le langa wala kala ka mai le so le kai pe me le mun mau mai pas le va ai ko yo e ko ke fiwa e ka wa ai ja se le nga ka according to the word of God e si ka wa le si malo o nga ke ka fia ele se me fengo un ka fia langa le wa uma ka kala Yesu amen le mi sta to me fai ai o le ka ko me fai ka kalo makala in malo le tu ina ia tele ni nganga mole malo le tu ya le liu ia kele o ki ka ngia le i kongo fangua o ia fai ta to langa le wa lu sa kangi sola o le mafau sa kang inga ia le anga i fangua le ola ile le saito le lei ai le fai ta to la fenga luenga la me fai lu e fe kalisa la fe kalisa lu e le pole ko la ngalo fai sola o vai le ata foi le o le fata oto le kankale sai longa ko vingi ai kasi ale makinga ye sau fa le kamalo e onga le ona le ai ma se fu e kasi ale kala kamalo fai ka kale ngaru ile fangua kipi lalo mai mau fangua mai mau for fangua kipi lalo to ilalo ai vai le fa o yo ye janga tale nga luer fangua le mele ko ku me se ka one more ia ko ku me se ka usanga se kasi ku me se sau lor ka usanga le ele fua ko ku le ilalo sau wo fua ia vi ia le tu le me nga fa ir ka malo makango eli eli fa ka dio so e lunga pala ma kongi e fe kalesa inga ia ko saula le ona ia wa fu ole ata ole tala fa ta auto fa penga uma ka ko nga le ia se singa ka ko mai uma ka ko ki kania fa fe taila o le sai ko le leile le nga lu tato li o Yesu Kristo le wa ka ko mala mai le wa ka ko kalia
Ya merisi paki Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ya vi le tu se Hallelujah. fa so tu le pasta ne vi. Ele tuone ni kula la fiaf. Malo fo isa moa. Malo fo le ola au nei le ri. Vi ele tu. Ele tuone tula na fiaf ya tono semana ia sto fan. Tu fa na tu le tato por kalami mo tato. Ele li. Mana fo ris pe au to tu ina mai fo ele nganga ni tula la fiaf mai va ai o ni tu ave o mai titania. Amen. O ora saito. Ai va ai ni tu ave o mai titania. Hallelujah. Hallelujah. Ai titilo fo ia le ola o titania. E babe fo. O lo ia saito la langi alo filongia ma titania. Alo babe fo i so solo le ola o titania. Praise the Lord. Vi ele tu. Hallelujah. Mana ia le fa manatu le tama. Awale ua yo lima. Tam fai tala. Se ele na ole o tala le fai tatu po kana mitelo taimi. Amen. Ele na le pule la a te la ngaina to le malo. Amen. Ele na le po kana mi fo i te la ngaina to le malo. E mo fai fo ina la ngaina to le malo e ala yo ngalu benga. O sauanga le lei o sau mea le lei e fai lista ngata. Amen. Nā te whaasuluina atu ai le mana malamo le malo. The kingdom of heaven can be preached in any kind of ways. Amen. In a good way. Yes. Wai te tiro nei e, whamei o le lulu. A taula le lulu. E le lulu ana o sina vaenga lai titi ngata per te lea poku lea. A ka o le whakuanga ke le mea kaunga lulu. E kaunga o i olo lulu. A kau yo e koe whaasanga i sa e koe halu nga sa e lau lulu. A kau sa e koe whaasanga me sifo. Ia o mai lau lulu. A vaila le kai me ola mai ai. E le ngata ai e lau a inga. A ai e malau next door neighbor. A ai malau enemy. Koe a ai e maista ngata lai lo o tatum. Ai sia. O nga lai ma mao lau lulu. A lulu ala nga kongo lau fare. E koe le anga e kongo lau fare. Amen. Lai li whaunga li stangata. Ele tangata lai o ele sawari vali solo. Mana o mia le fatu tauno lulu jai. Amen. Praise the Lord. Tele o tato wha manatu o tato por karame o yore masima. O yore tangata lulu o yore ele lei. Ea, whata tau umare malo, whata tau umare whea aware malo. Mana ia stoi whanu, mana ia stoi wha manatu mai. A tonu ea ngā. O kero kako. Pe wo umiro kau sanga fa me au le puaki le ngoplo ku pasta. Le puaki le ngoplo. O le levala nga loko la se o se kele nangi o saiko o yai. Ai mo tangata i le vanga loko ya ke le nga saiko ngalulu. Amen. Mana ko le diska ka fa ka me nga saiko alulu nga ai se ba. O le ola to le malo le tua. O e sa lo. Le malo le tua sia. O nga nga amata kia te oi. E le whapera ngā maka kia oi ngā le vifa mea wa. Iai. O le vi inga fo i tatu to maore langi. E le tua. A mana tua wha mai paulo. E le isi spa vai mātou te o mai e mātou te avatu ia te o tau. O le wha vai aia umana whai e Yesu. E le tua. Ke viso lea. Pau ale mga luenga au ia ma apolo ngar ko kom fa susu. Ia, e le tua. O le mātou ngar luenga fo i nā ni tula la fiafi. Nā lulua ma tom fa susu. Aya o le atua na te whatupuina. O le atua foi na te toi AVC. Amen. Mana i e whamanatu le sunga foi e le tama. Me ele mena muri mai. E whapenana. Na watu e le tani mo i lato. Ua wo o atua le natai. Ai le se saramo. Mea ona AVC ina lo na i lato. Ana po na mātou whanongolongo le launga. Launga le tepo. Whanongolonga po mai o Yesu o vine mon. Praise the Lord. A o lai tato. Mana tu fa manatu mai fo tana na yo ani fa mai. O lato umma ele pipi i le vine. E ve ese lo tama. Amen. Va haila yai. Va haila o ni te wa ve seina oi. Praise the Lord. Vai o te we tu ya tu fa mereri o te le lo oi. Amen. Mana yesto fa manatu ya te oi. Hallelujah. To fanu ya te oi. I la wolanga au nei le li. Toi wha manatu ia te oi. Wai sero o wha penau nei tai wha mele tua aua.
tu upe ia. E ola luai, a wai e le taimi muri mai. Ma penana, tango tulo rea tua. Ma vese la tu. Ma tu lava no muri sunga fa fa ngainga mo tatu. Ia le tua, ma ron fa so, ma ron fa ponga tamoa. Hallelujah. Tele lava suru ni fiafi. Ma le fo le upo le tua le na oina. Ia moni ya le ka fa longo. Ia te mi tato te pe wa umi fo i ona ona tanto fa tamala le ma tanto fa tale ia ke mi konga waruru ma ia le fatu ia le vaole o le titania o le fatu le kamaleanga ia te tanto ma faina i tanto ma ia o le ngona le ngona ile o fainga benga le al fa la vela ele io o le kaimi e sel banga i o le taimi le matau le fo isa mua ia ile amatanga ia ile fai umo me o hallelujah ta tona mata Yesu lo inga to fai u fo Yesu pio fa ta onto le taimi to ia Yesu fa mai Yesu e mo taimi sel sel ya wa ka u fa kope la wali ia fai ngol fa ko anga o le fa ko a fua mai e do lai flowers ko le vo e ko mo flowers o ngai lo le ko ngala au le la sau fua mai o nga yebo nga fruits po nga seeds wa ka kope la wali ia me le hei kupe se kupe o nga fa ai lo le kai mul e vola kai mi fa pe ngai ka ko ele i va ko ko fa va ya so pe kasi ko sanga fa kope ro fa no e ska ke lo kai mi hallelujah kai mi o selenga ma na ye yo le upule a ban fa to le Yesu to e ko fa lo ai ma ko fa matala ya te to le taimi ka un ka ko makala le taimi ni e lo ska mi ka ko ngofo fa sama no ai o taimi ne o taimi ta to le tato fa sala la winno le tala le 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 ma lo le ke lo le o kilo ngi lungo me ngi o benga te fai lang. So sawa i o le alu me le anga. Le si lo i o me le o kau le maa lo le tua. You know, e si foi kangi pe wa kau fa mai e si me ka kilo ki e lungo Facebook. Pe ke la ngonga loka ia kalo le tua inga ia so swangi fo i tele o tangata pe wa tiktere i le mea pe o fai lungo le ngai mea fa nga foi le tua. I mele le ia o fai ma mea le lungo ngai mea o se me sidi le ta u e fa sala la u i tala le o le malo le li me foi na le ia ka ko ngau pe o nga ye taimi o se le nga vai o le u mo tala le ngi fe mai ia ona fa putu le ma sai le titania ona ave lo le sun ai fe mai wa ave le ia le sai to le le ave store to the bank le almele oka ai ka mai i le ola e fa va u mo le manguia e fa va o le kako ngofu tupu mo le tato wari fa o le Yesu. Fa mai e pula i kako pe o la me vola le ia kako lo Samoa ma o mato lo foi e leo si kai mi kako ko fa alu le o nga kai mi o tato vola amen kai mi fa pe nga o la le mi ngu ke o se kone te maua ia maua i se nga e manu malo ina mo le li mo no finangalo le foi meu kako wa ni vai kai mi mo o ping era ai ngos ka kai pe foringa mai la ka uroisi uma la langi ke wo mai le ma ka ta pisa ma ko le ai le inku pe ke eu sa ngora na ona e o mai a me nga a o ka ua se to le lei o uma sa ngia ro tato tupu me le mo ka ko amen ka ko ke le pole ai la le kai mi o mai ai ka ko ke ngau ia ne me le fa mai o ka ngaka e ngau watu i le malo le atua o tangata la tau te au na male le lei ato toa mai le li. The loyal subject to the kingdom. Ia ngau i ka kou ia peo o se mea fie lo noto. You know, peo sa ngora na ono fo nge fie ma le pelo. Ka kou mai li va pe nga ingi singa ko mai malo le ma fa nga inga le li. E ngi o ka ku fa le. Ai ngo ka ku o fo inga o ka ku o ka ku le ko va ai ili tuanai. Ale o ka ku va ai al puno wa la ka ke lo ye le aso se. Hallelujah. Ko sia ki fa ko. Ko va ai fa ko ang. Fa ai titania. Yo is fo ia i lo ala ka.
Fale le mai ki ka ngia. Ia, kalo le swafo Yesu ngai fa penga o fa sara la se. Hallelujah. Ia lo o le secto le le tua. Ma o le ngalo lo ia le hanga o ta to fa penga ona. Ia. Tamu fai mai fa le hanga ita. Ma Yesu au ko ki pole o manu malo o ia. Le fo ia. Ta to te manu malo. Awala ngi ye ko vai noto. Ye tele le fina ngalo le tua. Ta rai le tala le lei awa o le nga so tala le le malo le tu ai yo nga fai u le boka la me ta tu ta ma la ya o kako we are safe why because you are the kingdom people all fun now ale tupu si ya wa kula su ya maro le ele tu maro so no ya te te sa mo le fa fonga maro le fa fonga mai man si le mai ta to wom pa anga ringa to puilea o au na topi le tua so spata ko taulanga lo asuina lo yo le ola e fa pito nga fo tato pokalame fa te le lava ma futa mai le tato pokalame le ngata po ilea I ao sino ainga ta mama na tina ma tutua lo pena na talo mai tu matangi olo wa fo le tato pokalame le ngata po ilea ta mama tina usum tu pa fine wo mai masani ana ngata tu pulanga talbo ya to le no mbuli de tama pe inyo na lo faang ya wa wo mai foi de taimi si uira tato kalami marolo sa mano ko e ta si sibele na to fia fa fia tu vole le master of fia tato so ole pe pule na to ta wa pasta foi le ole tala le ya o sa wi matala le anga I would like to say amen. Aisia, langa ile upu fa peta ni fa pe fa le fa pe. Bad news travels faster than the good news. Le me ko nga le porque mingi fa fenga travel kama. Le travel me ye ko fewa imo ko brother ti. Wa sawa ko kala le anga ngai lo kala le o le alarka ko me vai di challenge it's our time e fasana la wela le wa le ma fa wa le va o ke kali ko wa le va fia o mele le la lo but o lo fa la bila e le so o challenge le mele va va ye tu ye ile kala le anga wa kami solo ila lo misiruki wa so le e alu la le mele Ola le mela ta tu telefa nga ka le product le. E ta la I le tala le. Se ia va venga uma nga so le atu lau uma fai ma mori mau. Ia ka foko o lo le. O lo wenga. O le unga le u limo le o ke usiano mo le fa tu. Le nit ia ka ko. Tau ke kala kala le. Ai sia le ka mu le upule va pe me le sa ngwa ia pasta. Se o le fia kilo fo. Wanga wa kumu nga mele anga le ko o ke fo io sa ele le ko fa pe ta bad news travels faster than the good news mongi ma fa ma o ke io e le upunga ai sia langa le ka ko va ai I me le ka ke longa ole valo anga muli ale le nga valo I perfecta tani elu meta ku sifulu lua o aso nga tai tupu tele ai le poko Oi vai mei. Fa mai fe kamo mo e I solo ka ko le lo winga ngame. Ele kamo mo I vai le o ngi va le lo I va. Wa ke se ka u fiu so pasi se ke sa mo. Ale me le um fa nga kamo I sa mo le mele. E me fa nga kamo fa ko se fu sa mo le mele le so kasi. Amen. Ele nga sa mo ai fia kamo foi America ke mo America ai fia mo America sa mo ke mo America sa mo ai fia mo e ke ko kari alo fia kamo ko ke no kamo I'm telling you the truth hallelujah e a viele tu pe se ko fa so aku o le kala le o le malo le tu o le manga o mia le ka ko kala ai sia langa le fua I le ungo le la lang o nga o mai le aso le ka mai o le aso se denga o le aso le o le ungo le la lang ia man fa lo mai le tu nei via oi salo hallelujah to pipi ama tu ale sanuanga le tamari umarta tu pokala moni pa maun sa o le a vai nei se mea tupu mai pe o se
husuanga po ani me tuku mai tonu sa tatu atu. Amen. O le vave i o le share ma le like, ko mendi ma manatu e whai ai. Aia on mai por kalame tala ina ma atua. A ke lea ua kusful ma kupu. Aia ta titilo tua, i ona ilo matua manai ta maa. La share inga ma ko mengi mai. A lo fero ia. Ama se kako kaulanga paki vi ele tua nei fiafi e la tau. Ola ko share inga kako po kalame, vi ele tua. Elo se va pufonga de ma ko mana o e share mo se vi inga i mato. Yeah. But I know that there's someone out there that needs the word. Yeah. Ye la vale ele lo fa pena ona mana o ia le seito. Amen. Amen. Ya malo ya to ia. Fa pena ona sharinga ma like ma fa mo ina lo taimi mata mai tatu por karam. Ele ngata foi na o CKA. Alo tele la foi per Crocodile Kingdom Network. Salo mo ye foi por karam lo fa pena ona au na mai ai si au na le tua. Pena ona share ma like. Amen. A tono lo share na to lave ina mai isi tangata. Amen. To lave ina mai si ola bo se nganga awale malo le tua. Malo le on sai malo le fa to ngalo le tua le fa ngofi. Ele fa ngofi a mana tua. Ye la vale ungo me uma. Men ya le tua le fefi mo le tua mato lo fa anga. Na te o to sa moa mana tua sa mo le tato po kala mo si ke na pa penana ola mai pe live mai fo ina Australia. Sydney yes tato tama foi por tato taita i lo pena na ye la to ava foi ne tula la fia mata ya la foi si a mo di mai ya nga mo lo folong ni fa i mo ba yaso a ne tula la fia la o tama pe foi ona fai winga le tato po kalami i ne tula la fia mina nga fa lo fa fitai tato tatalo yo vale tu o mato tama yes o mai ale ngaluenga au onda yes ile atoa sa matou tala nei fiafi e ngata foi lo matou lo matou mala o le ala le na matou tala oi mala watu ile ofiso soni ile nei fiafi wa matou tangata le ia lo matou tu fafitai anga pa ia ilo fatasi mai nei fiafi ia la foi ia tu la ngaluenga mai nei fiafi anga pa ia fa malama ia fa ato ia fa matala loto ia ayu fina ngalo lo nu mau tangata mai se o lau e kale sia pa ia ile fiafi nei lo matou tua fa ftai lo fa unga lea o ma fai e ona matou tau tala i se upu ma moli mau watu le tala le lei o lo malo tamala matou talo anga le lei anga pa ia lave ina se anga mo lo malo ai o silio ia me uma ia fatasi ai le tino ke iso lo matou tua ia alu watu male mana la upu nei afiafi ia fa malusia se nganga wala ngona le fa vai male tau so muri male musu alo matou tua awa o matou ia yaso o ngata ai o matou ia yaso fa tau si inga o aso ngata ai lo matou tua anga lele mai la o fio mau so matou malus fa onga ina pea i matou te tala i atu le tala le lei o lo malo se ia so o atu le atu laulau uma matunu e fai mamori mau ona o mai e lea o le uma matou se upo matou tau tala i nei po le tusa malau whaafonga tama wha mangalo mai i matou o au na wha manuia foi i le whawhianga inga e mai se o le uso a Keusiano nei fiafi ta pena masauni mai au se talia e so oa ia le savali ma le foa Global Kingdom TV channel o ana fuanga mana po kalame nei po ina ia tele mama wolunga ai se vi inga o lawa fio ai atu mau pele fata wa ilunga o matou tangata fa manuia le nei o unanga fa manuia sunga le lipule ai mai se o le au fainga luenga ai mai se o au na lo au to va mai tu mai o la to tau au mo la to tai a wale tala ina o le tala nei o lo matou atua ina ia tele ni nganga e fa o laina ma ia sau fanga atu ile manuia o le ola e fa va malo
o le malo na e saunia Hallelujah. ai le saunia ma faia fa vai o le laulangi nei matou tua la matou te talo lele ie nei fiafi lo matou fo ia tu ilunga o le ala le nei fiafi lele ie lo matou atua ia fa Paulo ia fa o au lunga o i matou tai ia tu i matou mua muri la o fio e te leo me malutia i matou ilunga o ala matou tonu yo matou ainga au ne ingalo ia te matou ona toi fa fo ia tu o lovi la matou te talo le ie nei fiafi ua matou te talo o le mavala au atu ai nei e ala tu le suafa o lo matou ali o Yesu Keriso le suafa mamalu le suafa paia le suafa mauolunga le suafa lautele le suafa loloto le suafa e siri ese le suafa o lo tumu i le alofa ma le alofa muti vale le suafa leo lo matou ali o Yesu Keriso ua matou te talo mavala au atu ai nei. And everybody says, Amen. Amen. Te la Samoa, ia, ia, solo. Ia. Ia.